I gde ste ljudi, dobrodošli u novi video. Sada ću vam pokazati kako možete dobaciti skin u Minecraft. Ajde. Inače, ovo je prva epizoda sa facecam i odlučio sam da bude malo ozbiljnija, ako se već to kaže. Za početak kucajte, kako baš, dobro, Minecraft skins. Minecraft skins search. Izvinite što mi ovako slika ima crno sa strane, to ne znam kako da rešim da ne bude to crno sa strane. Ne znam kako. Ali dobro, vidjet ćemo, pa ću rešiti to kako da bude crno sa strane. Neću onaj ECXO, tako se zove. ECXO. Evo ga ovaj skin. Izvinite, malo me... Sorry. Ovdje. Eto ga. To se skine odmah, za sekundu. Vi samo ovo isključite. Čak, vidim da li može da se pauzira klip. Može. Ja ću da pauziram klip da bi uključio Minecraft, pošto možda će da zakočim, ja ću da ga pauziram. Ljudi, ja se zaista izvinjavam, nisam trebao da pauziram klip. Zato što... Čekajte, evo ga verziju, zato što sam trebao prvo da ubacim. I... ali ovo radi samo, naprimjer, ovaj skin radi samo na 1.8, ima neki skin koji radi na 1.7.2, ali vidim radi na 1.7.2. Našao sam jedino ovaj koji radi na 1.8, ja ću napisati ECXO i ovdje isto preimenuj ECXO. Što sam prije uradio? Ja ćemo isto ECXO. Ovdje ECXO. Čuvaj bre. Sada idete ovdje na ovo ovdje i WinRAR Healer. Obrišete metainf, obavezno, znači obavezno brišete metainf. Ajde bre, briši se. I uđete preuzimanja gdje ste ga skinuli. ECXO, evo ga. Sada promijenite imena Steve. Uđete Assets, Minecraft, Textures, Anything. I Steve, evo ga, obrišete ga i prebacite ovo što ste skinuli. Eto ga. I ovaj Alex izbrišete. Ovo isto promijenite ime Alex. Imam već dva Alexa. Nije bitno. Alex. Sada mogu da pauziram klip. Pa kad se otvori Minecraft, ćete da vidite. I ljudi, ovo što sam, to mi se otvorilo. I evo, odmah pronađete ovo gdje piše ECXO. Kliknite play. Ja mislim da ovo neće baš dugo da se čeka. Šta mi se vrijednost. Ne znam, kada imam
buve vaške. Sve mi živo svrbi. Inače, kažem odmah sa zakašnjenjem, pošto nisam snimio klip pre Nova godine, srećan Božić, sretna Nova godina, sretni praznici. Inače, da se još 11 subscribera i dolazi, mislim i dajem vam premijume. Dobio sam za jedan dan 6 premijuma, to 6 premijuma, 6 subscribera. Što je ovo? Ne znam što je ovo tamo gore. Inače, ljudi, ja sam provalio da postoji isto i ovaj premium server, Playminity Network. Vidite, Happy New Year, to je isto premium server. Ne možete da ga igrate ovako, obično. Ovo je server što igramo ja i moj drug, napravljen preko Aternosa, powered by aternos.org, to je moj server. Znači, this server is offline i tu možete da napravite server potpuno besplatno i da igrate sa svojim drugarima. Neću da ga brišem, neka ga tu. Sad sam to da vam kažem. I ajde uđemo u Froze Bread gdje smo ulazili ono kad sam pokazivao mod u Minecraft. Kako da se ubaci? Vidite ljudi, skin radi. Mislim da vidite po ruci, vidite. Sad mi koče zbog Bandicama. Idemo na inventory, survival inventory i skin radi. Dobro. Izađemo. I to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!